Ada yang jualan tengah malam lur ya. Ini keren. Ini jam berapa Ki? Jam 20. Jam 23. Jam 1. Mosok Ya setengah loro. Lur ada yang jualan arem. Ceklekno. Ben nganu. Ben laris jenengan. Asmane Basir. Basir kaya Basir. Daleme pundi? Kayen. Setiap hari tak berhenti. Nggih. Makan kain iki. Motor sepeda. Mboten Mas. Ini bis. Kayane ndi, Bu? Oh, Trimulya. Trimulyo bakul sego ontel kuwi. Trimulyo yang ada jualan sego ontel itu nek soten. Kalau bisa sekali tok mriko ya. Arem-arem iki kok. Ya kita doyan. Sedoyo. Kale setengah pinten ya? Iki mah pirang tok apa kelas? Kali setengah ping pinten? Itu nggak, Bu? 2.500 ping pira, Bu? Ping 15. 15 ping 2.500. Pitung niki, Bu, 37.500. Amin. Laris kakek jenengan. Luar biasa nih pejuang keluarga. Harus ditumbasi ya. Ini jualannya tiap malam keliling Pati, Ji. Jam pira iki, Bu? Jam pinten biasanya kelilingnya? Oke, iki jam pira? Biasanya diwiti setengah kali. Iki setengah kali, ha? Oh, iya, setengah kali. Nggih. Setengah kali niki. Kok ojo lali lur ya tukone Ibu Basir iki dodolan saking Kayen menuju ke sini. Oh, kayen. Tiap hari. Yo, kamu di Pegi. Heeh. Tanggane sapa? Tegi. Tanggone Tegi. Sego entong, apa? Entong. Nggih, wonten sego kene. Sukir. Pak Sukir. Dijajal sik ah. Sama priko Mas? Dijajal sik. Terminal. Niki konjor pinten, Mas? Nggih pun anjenengan beto mawon. Mohon mboten usah, Bu. Alhamdulillah, ya Allah, barokah rezeki. Amin, Bu. Bismillah. Nggih, monggo, Mas. Apa? Ayo Mas, monggo Mas, orang pangan itu. Mas, Mundur Mas. butuh Mas. Ya. Ika di sogatno Mas. Mas mundut Mas. Enggak apa-apa. Nangep banget. Monggo Mas. Monggo Mas enggak apa-apa. Kita buat bagi. Nah, orang mau pangan kok. Udah ngobrol ngene. Enggak apa-apa. Monggo Mas. Nah, pal. Bang parkir. Aku lepas kono banyu, Mas. Pesan untuk netizen. Dia mau kurang padang, mau. Lightingnya kan apa ya? Tumbas sih Ibu Basir ya. Piro semennya mau piro? Ini harganya 2.500, arem-arem dan inuk sekali arem-aremnya. Murah lah ya. Tapi ini kelilingnya Jam pas piro bantu mau? keluar gitu ya. 1:30 dini hari. Sampai jam semono. Enggak intinya jam semono tekan kene, 1:30 lah intinya gue. Jam 1, jam 1:30 tekan Pak Ade. Nyampe balik 1:30 nih. Oh, rayu intinya santai lah. Oh, Kan keliling gue sepeda. masuk lah. Bu sapa? Wafel. Pecah dong. Wes oke, aja lali tumbas. Apa? Aja lali tumbas.